abarukozi birukana bagira ngo utine ahi barukushishe byo buhangwa ngo kandi nabo nho barkwiha akasente ko kurebera amakagabo ndaribate byo buhangwa tinda kwatagarana byo muno umujerago nimwe turagiye kuka tureteka uci tureteka ubweje ndesereza kurango tugire ki tugume turahayonja orenka abo bakinga bisha batomuri ashobora cyanyama batahungira nywana nonda rodere cyo nonda shashurire nonda jwarira kapara abantu bagira ngo kanso eyine kukwatanisa n'abakama b'emyanya okurebeka ngo bakora kirukwetengesebwa ngo beitu bonka abantu tibeine aho kutora nkitwa baroze motoka twinishinze cyo kuchikorera habwo kuba twine management yitu kandi management yitu niyo twobiye turajangu irabasa kubera chitamamani habwo kubecho cintecho sometimes kiraba ciretagwamu n'ibintu bya finance yo kuza kuri mejo mifureje era connectinga hacinecho kibaba baragamba bamwe nangone bakorera mu kazi kana mbogeza hano naninjira baronde endrongo nare mifureje bagiterekaniza bakore kiza karovats garonda bagereke ni shortcut takagaruka igandi garuga ibatahagandi orukurira ibyo buhangwa bwensi muri Kabare municipality ahimbisibwe Alfred nagira ngo evarukozesa omukora emirimo yabo ebirumunkaza omo oiro oteireho nebivera ebibarukwiha omumamotoka nibyo birukushisha emigera isabune zibarakozesa kuza amamotoka za omo na nomi detergents izo zirashisha mizi kandi nabo kugira ngo za oil zirarwo mu mamotoka uko baraba ari koza nabyo birahenderera mu byago mizi bigashisha Oriyo muhezi wa town clerk Sande Eric nagira ngo bakabaha ebiragiro byo kutamburiraho nagira ngo tebarukwija kwikirizabo abatarukuratira amateko teireho no kubaremesa okora emirimo yabo amezi abari kugenda gakazo mu mirinde mihango tukaba tubahire condition yo kugira ngo bakore soft beat amezi bwabwa aha motoka ngagira kugashira konka abacukozire tukabikiriza abatandika gukora abataracukozire turabikiriza banyuma ya Tayari West kukora story y'abashubuzi amatawuni ya Kabare barukwetombe itera emiti eyabyirwe rwagati ye tawuni barukushaba abakanso kujiboneza omuringo gwo kwerinda abashuma oteireho no kucingiriza business zabo abakanso bagitemere nkagumwe ahamuringo ogwo kugarukamu abashubuzi ayimbisibwe Alfred ori owebyo buhangwa muri Kabare municipality akaraganisa ku barukwisha kurabamu barukutema ebiti ebiru babikuzire nka okugira ngo bikuzire cyopaho turaza kuraba mutu birebe abashubuzi basimbire Tayari West ahabwo kubabeira eiraka abakanso bakahurira kandi bakakora habyetengo byabo ndira kusima aba Tayari TV ahanyuma yo kusimura abakanso okugira ngo ibintu ebyo bibire bitangire ubundi bireta mu mwirima umuntu abyishirikamu ndasima munonga ba Tayari West ndakwatanisize na municipal council tubonereze town yitu ya Kabare bishaka bya birengere kwe twaturatine na naswazi kazi abashuma basi tuja kura kubebale tubonereze town ababagumizemu basha ba Tayari West TV okugumizamu okubabera eiraka omukoreka ebindi ebyine kukorwaho om district yabo eya Kabare nenda kushaba aba Tayari West numutagira ngo itinyo kizibe twatwine kusha twine bizibu bingi twine bizibu nk'emifureje gasha kwa Cosbat amanya habwa Tayari West.